panjang lah apa aja rek tepang sareng rencangan. Di mana, Pak? Itu di pondok. Terus lalu. Kami tempat tepang. Nah, daripada rongkrong gitu mending kira jeung Bapak Kiai hayo ngari lo hayo. Di belah mana, Pak? Iya tadi payun. Seorang tuh. Tuh, ada rencangan terus kami tuh tepang habis isin mual, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Iya. Iya, Pak Dek. Silaturahmi terus kami tuh tepang. Ya, boleh kalau pedak sering abinya. Nya. Iya, santri Pak. Seur. Santri abi seueur santri. Santri. Sarole. Soleh dulu ke babana. Alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Iya santrina nu mah santrina. Iya, santri abi. Rageng ya. Rageng. Santri abi mah nih karena gitu kurang daang. Garam sadaya garong ya. Dalam sedaya pantesan. Abi ya manggi ti ya. Di bawah juga ya. Ya enu gaul segala ke topi mah santri teh ya. Iya. Dia tukang kenong ya. Tukang kenong. Ya, ampun. Itu kan ketreng urangnya. Itu di bulan. Mambaynya di dia. Ya, mambaynya tuh. Iya, ini kopi-kopi aja gini kan. Kumaha sih? Nyawa tuh. Woi, Terus.